So before DJ Bombo Janice, kahit kung ilawlawag no ano din nangyari tatay. So what we have the tarif ng tatay, it actually is information education campaign on the 2023 amendments on the 2021 guidelines. No lagi pa tayo the 2022. Now the IPMR provincial IPMR guidelines was formulated in 2022. So after the 2022, then naipasa namin yung amendments. And the amended national guidelines, it requires now a review and harmonization of the formulated or the existing local guidelines in the national guidelines. So dapat nga mai-harmonize, may natop natin may isurot. Now, of course, hindi nga nagkaroon ng conflict between the customary practices or the customary laws vis-a-vis kada ito'y national guidelines. Okay, for example, kasi no customary law ko natayo, dapat the guidelines must arise or dapat maadaw deto'y using the customs and tradition law. For example, the one who will decide must be the elders leaders. Iso tinaramin tayo, elders leaders tinayabantay amin. Then it must undergo consultation, the customary manner of decision-making process, the customs consultation, dialogues, and etc. And then if they cannot arrive on a consensus, meaning one decision, we divide the house. Kasi ti custom breda. Di kaya ti kaduan, iso ti masurot. So, the framework na susurutin niya actually in the harmonization of the local guidelines. Now, at the contentious tatay nga provision on the participation of the IPMR, kasi the IPMR's community national guidelines, it now prohibits incumbent IPMRs and elected officials from participating in the election. Ito may isang contentious issues. Then may sapay is on the term of the provincial IPMR. If you allow me, Bombo Janice, balbalian ko pala uning nga discussion dito kasi it will be still subject for another meeting. Yes, but what I can assure you is that at the decision that tayen, but it's tapno lang laeng, we really need to have further interviews karkarokit awan consensus. No awan consensus, then narigat tag-proceed kasi instead nga peacekeeping activities di kitibang mangyari, agbalin nga pagriyan. So dito iwasan mga mangyari. So, tiin bagamit at tayo kadagay participants okay, if I print me dito guidelines nga na arami tayo tata, then ited mi amin nga document nga nagibas-basaran, including the national guidelines, dagay opinion ti regional offices or regional office, tapno pagin na adalan mi met kasay. Tapno kasjay, at damit laing the consensus, narigat tag-proceed na one consensus kami narigat. Kasi may customary na dapat dialogue lata, continuous latang panagsasalita, sakbay nga agpadigi po. Sakbay nga panti selection. So dito stand at the office. Ami nga po rin, masapal pagsarita din pagsaritaan. Dijay. Okay. Kahit nasa an attorney, parang na-collect amin, nagitay ideas, or nagitay suggestions, itatay, then ma-include ijay, and then until ma-finalize, attorney. Yeah. Yes, ma'am. Kasi kasi terminan min. Itabi kanya the guidelines, then review and meet, then pagsasalita, tugawan min to manen. Until such time, ada consensus da. No, di min guidelines nga baro, no kunana dyan, no, anda makapag-arrive ti consensus, dapat yung provision na di baro nga guidelines Once nga they cannot arrive at a consensus, then mabalin niya masuspend the formulation or harmonization pa ilaeng. So ada kasi nga provision na.
So no awan consensus, anda makapag then babalik na suspension pelaeng until such time nga medyo makapag lilinawag yung sayaan. So DJT siguro mabalin pa nga move nga sumarunong nga move. Haan nga mabalin nga maala iti votation no siya sino iti mangayat ka DJ nga suggestion sa sino iti haan kasday attorney? Aman ma'am, aman. Actually, no, di ba kung namin tayo, no, awan consensus da, awan common decision da, awan one decision da, then their practice is to divide the house. Kahit tikadwa, iso ti masurot. But at that time, medyo aan nga parang ti observation ko tatay, kaslaan nga ripe for that, to make that decision. So, di-respetar mi di gaya do tatay jay, pinagbutos mi tayo sudang yung timbaga mi tatayan, pagsasaritaan tayo palaeng. Amin tayo antay pa final guidelines sa pagsasaritaan tayo kay palaeng. Di final tayo magtulagan eh. Okay. Bisan sa karigitay tatay circuit dati term ti IPMR iti probinsya attorney nga iso ti medyo na anak pa lang ni Jayan na dati nga part itatayan ket adu di kitay suggestions. So adda kadi itikas lang di nga parte nagpinalan na agtali na ed kadi tultuloy kadi ni agdama nga IPMR ti probinsya or adando ti maiuswat nga selection attorney. Okay. The term tatay, so the term of office ti IPMR, the guidelines niya na OD, ti may panijay with no right for re-endorsement. Ang mabalin niya may nominaten. Sa tanin pa di one term lang ti kuana. Now under the national guidelines which we're trying to harmonize nga rod, it says in the national guidelines nga the IPMR will have will serve for at least 3 terms with right for re-endorsement. So kahit tayo sa winobalin na nga 3 terms met laeng. May endorse, ma-nominate met lang, so na-qualify met lang to ma-nominate. Of course, napateg day di saritaan da. Amom saritaan tila laki dito, nakapatpatig eh. Di may sang ano. But with the amendments of the guidelines, kasi lawa met maramid mga NCIP, noan nga i-harmonize. Tano, amin met nga i-harmonize, baka adamang question aping di sinurot di national guidelines or baka nadamang abaken a question danton medyo ma-disrupt when no ma-delay karkaro di selection type PMR no mga plastaron nga nasayaat. So di jay. Okay, so 3 term nga rod matlaang niya po tabangay no ka sir. Awan pa ma'am. No, ada di agreement natayan, but di ko nagtatayan, aming na i-final. Tati, stand sino tatay, before nga i-final mi, pagsasaritaan kad pelaeng. So, di ko kami ma'am, no, final to decision days, we'll have 3 term then to. Di ko kami. Kasi we adhere really to the customary, sarita tilala kaya. Diba? No, isuti kami, no, isuti kayat da, then isuti submit with the region. Submit with the region. Yung siyempre, di ko namin nakamet nga dagti baba, amin met nga kontrolado di ko ti region. But di ko nada, kasi respetaran mi di sarita tilala kay isot i-submit mi. Isot talaga final to pagsaritaan ta. Okay, sir. But supposedly, kaano ngamin iti pa nagmudo deti termino ni Apo IPMR ti probinsya, sir? No January naman ka January 22 kasi isa next year. Okay. But so what if curious na lang, what if taawang pay DJ kas lang kumaan da pay kayat handa kayat pay nga agbubutos, awan pay tinapagtutulagan, han pay na ipinal then madanon DJ kasanuno ka sir mabakansyan ba DJ ada di hold over capacity. Mabaling i-hold over na pelaing for 1 month Jack Mariro 1 month lang. So dapat talaga medyo select lata. So di ada kasi nga provision na hold over. So di ay. But hopefully mamatiak ka dagiti ilalakay nga ma-resolve da detoy. Amo damit nga dito kat pagsayaatan iti amin dito representation da. Siguro masapo lang ti
nawagwadwada nga panawen tapno masolbar detoy. Okay, sir. Sir, iti napalpalabas ka rin iti kakastoy nga tartarip nong or nais uswat nga panag tatarip nong nga kastoy. Haulong kas nang kasano iti kabayag na sakway nga maipay-finalize digito nga pagtutulagan iti napalpalabas sa attorney. No bilang di meetings ma'am dapat ko deti ko man na final me ko man mga 2 meetings ko ma. Then the third meeting is a selection ko man. Usually mga nutuloy-tuloy de. So we only have at least mga 3 meetings, talong meetings kumalang except the service to notice digiti but the meetings, the assembly is we need at least 3 meetings for the before including the selection mo kwan. Kasi kumati timeline na. Kasi the timeline na. But of course no dapat nga matratar nga tatidungal daw din talaga kami ang kami nga bounded nga timeline. Yeah. Okay. Sir, maanak lang, ana iti kaka-importantean nga provision nga dapat masettle kadetoy nga guidelines, attorney? Actually, dua. Dua ti very contentious nga provision nga ada conflict na the local guidelines. One, the qualification ti agpili. The guidelines nga local ngamin, awan na ibagad nga, basta elders leaders or IPMers mabalin. Local, the national guidelines very express nga na ipanidya nga incumbent IPMers and elected officials will no longer participate in this election. So the conflict na. Tapos the terms that tayo back at the conflict na. The conflict naman yan. 1 term versus 3 terms, then may sa with no right of re-endorsement in the national guidelines. The right of re-endorsement cannot be curtailed kung nalaman 10. Met nga dapat nga may iparit nga ginominate the ICC, IP no sino kayat da. Okay. But dadamin the exception na di man no kayat da as pagaligan nga 1 term lang, then they must enter into a term sharing agreement. Okay, tatang tawen dating community ti pagalaan ti IPMR on the next 1 term lang di 3 years lang di, then on another term man and dating ti pagalantay allowed day jay no ada kasing agreement on rotation. But in this case kami awan paana